ازيكم يا صحابي؟ النهاردة هوريكم ازاي ممكن تستفيدوا بحاجاتكم القديمة. يعني مثلا لو انتوا كان عندكم شراب قديم مقطوع او مخروم، بدل لما ترموه ممكن تستعملوه في حاجة افيد. يعني مثلا النهاردة انا هوريكم ازاي تعملوا من شراب قديم مقطوع او مخروم دبدوب. تعالوا اوريكم ازاي. اولا هنمسك المقص ونقص حتة من الشراب. ايوه كده نقصها الحتة اللي قدام بس كده، الحتة اللي ورا بتاعت الشراب كده، نسيب الحتة اللي قدام كده لوحدها عشان دي هنستعملها بعدين. وخلاص ده كل اللي احنا محتاجينه. الحتة اللي ورا هنقصها وبس، مش محتاجين اي حاجة تانية منها. نحطها بقى على جنب عشان نكمل. هنجيب حتة قطن ونحطها جوه الشراب كده عشان دي يبقى شكلها زي ودن الدبدوب. وبعدها هنجيب حتة قطن كمان، ايوه اهي، ونحطها تاني عشان يبقى كأنها ودن تانية للدبدوب، عشان طبعا عارفين ما ينفعش دبدوب يبقى عنده ودن واحدة، لازم ودنين. ودلوقتي يا صحابي هنقلب الشراب وبعدها هنجيب الإبرة. بعدها هناخد الإبرة ونخيط الحتة دي علشان ودن الدبدوب تبان، عشان احنا حطينا خلاص القطن، فلازم بس نخيط الحتة بتاعته عشان يبقى باينة كأنها ودن دبدوب. مش لازم نخيط حتة 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 حتة، بس المهم بس ان احنا نخيط صح. ايوه كده كده، ممكن نخيط حتى المسافات عادي يعني. ايوه المهم ان هي تخيط صح وخلاص كده صح. ايوه كده 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 تمام كده، خلصنا اول حته. ايوه بعدها دلوقتي هنجيب المقص ونقص الحته اللي احنا عملناها، المقص الاخضر بتاعنا الصغير. وبعدها هنبدا في الحته التانية. فخلاص كده عملنا الودن اليمين، دلوقتي نعمل الودن الشمال عشان يبقى فيه ودنين، صح كده؟ اوكي يلا نعمل الودن. هنخيطها بالظبط زي ما احنا عملنا الودن الثانيه. زي ما انا قلت مش لازم تبقى بيرفكت او واحده واحده، عادي تبقى في مساحات سايبه بينها، بس المهم ان هي تبقى صح. وممكن نعمل اي لون خيط، ممكن بينك، ممكن اخضر، ممكن ابيض، حسب ما انتوا عايزين براحتكم يعني، مش مهم اوي. ايوه كده هنعمل واحده 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 واحده. ايوه كده نعمل كده 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 كده. ايوه كده، ايوه نعمل اهو. خلاص قربنا. وبعد لما نعمل كده هندخلها كده في السيركل عشان نربطها صح، بعدها هنقصها تاني. وبعد لما احنا خلاص خيطنا الودان، دلوقتي لازم نحط القطن جوه. يلا هنحط القطن، لازم نجيب حبة كتار كده كتار علشان يبقى شكله حلو، عشان يبقى مليان كده. ولازم بقى نحط قطن كتير 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 لحد لما نمليه خالص على الاخر. وبعد لما نحط القطن كتير 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 لحد بقى لما يتملي عشان يبقى دبدوب، لازم الدبدوب يبقى فيه قطن. بعدها هنخيط الحتة اللي تحت. ايوه هنخيط الحتة دي كده علشان القطن يفضل مكانه، فعلشان ما يحصلش حاجة القطن هنخيطه بالطريقة دي بالظبط، مش بأي طريقة عادية او هنخيطه عادي، لا بالطريقة دي بالظبط، علشان لما نعمل كده هتشوفوا ايه اللي هيحصل. بصوا بس. وبعد لما نخيطها هنقوم بقى شدينها فتتقفل كده. ودلوقتي هنحط الزراير اهو. جبنا اول زرار، هنعمل ايه بقى؟
هنحط الابرة جوه الزرار، يعني نحطها كده جوه الشراب على الزرار على طول، على الخرم كده اللي في الزرار. بعدها ندخلها تاني للخرم التاني بتاع الزرار. دلوقتي هنقص الفتلة علشان اكيد يعني الدبدوب مش هتبقى فتلة خارج كمان. هنقص دلوقتي الفتلة، فهنقص بقى كل الاطراف كويس جدا علشان مفيش اي حاجة تبان، عشان لازم نقصها كويس عشان يبقى شكله زي الدبدوب. نجيب العين التانية او الزرار التاني يعني ونحطه من الناحية التانية. ندخل الدبوس جوه، ندخل الابرة قصدي جوه، وبعدها جوه خرم الزرار. ايوه كده كده بالظبط. وبعدها ندخل الابرة في الدبوس التاني، في الحتة النقطة يعني بتاعت الزرار التانية، الخرم التاني بتاع الزرار. ندخلها كده، ايوه كده حلوة قوي. بعدها بس نعدلها عشان تبقى كويسة وما يحصلهاش حاجة. ايوه كده تمام كده، حلوة قوي قوي كده. دلوقتي نقطع الحتة اللي احنا مش عايزينها. يا صحابي هندور على توكة. ليه هندور على توكة ممكن تسألوا؟ علشان طبعا لازم يبقى عنده بق، فعلشان نعمل له بق لازم نجيب توكة. فاهي التوكة بعد لما دورنا عليها، ممكن تجيبوا اي توكة باي لون، بس احنا لقينا التوكة بيضة وقلنا تبقى حلو. فاحنا اولا هنخيط من اليمين، فدلوقتي هنخيط البق. لازم نخيطه اولا من اليمين، من اليمين كويس خالص خالص. ايوه كده لازم نخيطه صح من اليمين عشان ما يقعش. ايوه كده نخيطه صح، وبعدها نخيطه من الشمال، نخيط كده فوقه علشان يبقى باين كأنه بق كده ويبقى حلو. ايوه كده شكله حلو قوي. احنا كده حطينا الفتلة، دلوقتي بس هنشد وبعدها هتبقى كويسة. بعدها نربطها ربطة كمان عشان نحكمها. ايوه كده نربط ربطة كمان. دلوقتي هنقطعها بالمقص الاخضر بتاعنا، يلا نقطعها. ايوه كده كده، ايوه قطعناها كده حلوة قوي. وده الشكل النهائي ليه يا اصحابي. يا رب يبقى عجبكم، بس دايما افتكروا ان انتوا بدل لما ترموا حاجة قديمة عندكم استفيدوا بيها.